megalayapost.news. Kinong yalam ka HANM Western Riboy District menta ka nyotarik banay nailar klalay ban ay daga darkas haus sembut Menteri Ramba ka jela ubak Presiden Tensong ban kerpat na sarkar jela ban penurlong ya gilai tili kimat jingdawa na ka benta ka jingmentoi jengpai ba basyong basa ha ka riboy semngi ya kani ke jingle bu darkas na kalyang ka HANM Western Riboy la lam khmat usamla sumar lingdo kum president usamla senli nongrum general secretary bala sanra langru doba lamprang kharbani president rangba ke HANM sangkmi usamla raiwan sotun assistant general secretary sangkmi nolor kinongkit kam ke HANM Western Riboy district unomi khmat na gashnong belahari ba active pator lambat kiwe Hagani ke darkas bela IT haus sembut Menteri Rangba ke jela ba Presiden Tensong ke HANM Western Riboy ke bu jingdawa ban wanra da ke polis outpost hapo kathan kaput ha ke snong bala khawa ban petngor ya ke syongsuk syongsan ki pat ba nong syongsnong ha kaput ke jela Meghalaya bat Assam Nalar kata lapan kemaru ya ke jingdan kam ban yo no ya ke surok bapaka ha ke snong belahari namar ke de ke snong ha kaput bat ke jingdan kam ban yo no da ke fire and emergency service leni ki kali pelipding ha patar khma namar kalong ke badan kam ha banyada ya ke jingja ploding beper hapo kathan di boy semni Nagaliang ka H&M Western Riboy ilayo ban kendu hai Deputy Chief Minister hai David ka Surop Pilahari tu Raja Khambai mau dongki hadin bangi lawat wan jurep hagi snap ki pla lekno te dap system menta kasli ni wan pankan mau au Deputy Chief Minister ni badai minister jongga PWD road in charge te ka jubab bangi yo na i sar pastun samsung habde begini ka Surop kalong ba i minister jongi ro ki ula kular ini ba nagaliang ka sarkar jela kan simkia wede begini ka Surop bat kan sapa ya ki badai ki SDO jeng ka PWD ban lek jurep ban lek tho lek wo bat kunjur ni la ai ka jitho ru shaw emole ba ni la ai kopi rangkat ka kopi shaw emole kan ba ursimkia nak liang emole ro namar kumbolong himenta kita ki snong ki ba makaput bat kasam kalong ka jing sha i ben sha isra nak liang ka sarkar jela nadu isnem ki bala lek no kam semde ka tang agane ka sarkar ka bamta de wala ka sarkar ka mansuaru ka jingsha iben jingsha isra ka sempai ya kita gisnong ka marjan ka asam kaput kata kan kran sagwe ka merendom bala adap semut hajing kepat nagaliang ka HDM habide bat ka polis pos ka bala kawa mo ilayo ka jing jubab na Home Minister di Government of Meghalaya iba Presiden Tensong ila ong ba nagaliang ka sarkar jelar kan sumkia bat kan sapa sya ka jingcho syau SP jong riboy bat ula airu bat nong ba ide ban lek kendu SP jong riboy Naliang jong ka HDM ilang jong ka HDM Western Riboy iwan meni kendu ya i Deputy Chief Minister menembrom jongi iba Presiden Tensong habide bat ki lightly kimat ki jura jong kadong kathan akayo ka kot bat ka imlang kasalang tin ka pon aliang jonga nga kwa ban pau sapi ba iwan ye ka bani kendu i ha ka bide bat ka jingdon kam ka bakarki ane ka bakongsan a ki thag dong ba kathan jongi ka tagalong ban bu no ya ka fire emergency service ka bolong ka bani rap sisa yangi ka dong ba kathan jongi ha ka liang baro bat mar ba ka dong ba kathan jongi ki kathan terkema area kalong ka snong ka bala ro state ba kirma kata ka don ru ka police station hangtai but lada kidon kidon kijing ne kijing ma kijing clothing kalong ka ba da sha yangi ban pensuk yangi ban wanra i ban penpoy yangi kitya na do no po ma kata ngi hadin kijing yu kijing ka balong ka badon kap adu kata ngi ngilang jungi ngi siokya ban ni kendu ya Deputy Chief Minister benom jungi ba Presiden Song ba inle no ya kane kamkarki namar ba naliang jungi kithan jungi kilong kebadan kami adu kata namar kata naliang jungi iru ila kular ba kani kasni ba nak mentakani ka jing don kam jong kadong kathan jungi lengba kaji kerpat jungi naliang jong ka HDM Western Riboy ikremen skem nong ba kani ba iba Presiden Song ikloi ban kular ban le ya kani takin hei por ni de ki nong snong jong ka bilahari ngiwan represent lang bat ka SNM hakane kasni namanta ka jingdawa
Nagbanta usurok sinong jong ka sinong belahari. Teng ai ke jing yaro ya ka SM Western Riboy ke jungi bakila simkhya namata ka negasi bamani kendo ya o Deputy Chief Minister jungi ba Presiden Tensong nagbanta kene ke jing bakinong sinong pobelahari ki ya kendo. Te kene ke sinong belahari ngan situ kendiat kalong ke sinong ka badon hapok bodar bat kaladon ni kitu ke jing dia ke basyakiam uoi nong sinong jungi ha ki Forest Assam te kumjuru bakadeiru kajaka kabadon ka dispute area kaba kikot ka bordowar te den mata kadau lada ka sarkar Meghalaya ka namsim khia habe dei bat usurok kamot man kapor se kapor nakaleng ka sarkar Assam kawan tur kawan kini ya put usam ka badei po Meghalaya te den mata kadau ka kaba nilayo ke insurance na chief minister deputy chief minister taksi kalong ba dokumen kalong ba ulakular menjadi sakmat habe dei kam kumjuru nakaliang u MLA badon borom jongi ula pensauhi kene kemat gajura ke jing habide ka lenti sekin ke bede ya po ka sinong bilahari garja khmai kumta teter ki besinong po bodar nakaliang u MLA jongi ru ula pensauhi sa u Presiden Tensong bat nakaliang jongi ra simkhya bat kumbala ya kren Presiden jongi SM ulong ba usapha ekibriu ban letheu katno kilometer kadon ba hangtang ya kasenjon hinde mentang patyo dan hinde ong bangi bukan siran ba pinsa yo kasrok hang te ya po besinong bilahari MeghalayaPost.news.